loite ho na chile na wale na wen Mihem Kidang wal hemu povin natin ahin la Leiset ne hen hitabang Mihem jong hi ana umine hi chule hi chipa banga thi ne jong hi ana ki ne thi ne pan jong izat na ne wangin awaina sapon I ho chen ne tui neu cha ham tem khanam ne jong le I oyen a hepai jengen ahin la thi ne pa wang chen thi izat na ne wangin a oyen a hepapo ne hi cho ke uchi lowen Leiset chunga mi khat kum som sigi a hi nunga zong bu zong ne lo tui zong don lo wa ana hing zong hi ana ki ne hi tuni nu ko a hi hitabang mi Kidang ta ho som hi kahin seiding a hin tu sima hong lu jo se pot le la zon chan ge ina ngai dingowin kahin timo ve chule loite ho tu sim ngai pat masangowin kahin tim num naw khat a omen hi chu chu ka subscriber khat na hi a nei ngai lu na nei lung si na a hi a hele membership pen hi join hin boarding in kahin teme amasa pen number 10 na hen mechal loti to kiten hijipa hi veleu chen alim hi ei ho tabang normal the jengin ahin la athil bol theina ti ding ham athil ne thi ane hi vekit leu chen ei ho bol thei chu a hi tapu ne hi hijipa banga thi ne hi Leiset chunga koi macha no umpon ama se hi Leiset chunga thi ne ane hi in hi alim hi veleu chen na ta san lo mai the o hen ahin la ta hen blet ho zaw anane ji en chuti lawa thi tang dang ho zaw anane ji en hi hi ji thi a hin ne hi kum ko a hi apat a hin ne tan hi cha kun chun aman jong thi a hin ne hi le mi ho hin ata san powen ata san wa lo zeu chen kum som la kum group a hi a chen aman jong mi pi za pi mu ding chen thi ho hi a hin ne tan so a hin bol ta na hi hitia mi pi mu dinga so hin bol zo nunga chen doctor ho hin check a bol tawin check a bol na wa chen ichipa gil pi hi midang gil pi ta ki banglo a gil pi hi anas se 18 a hin sei win hi hichipa en mi pi ho koma ana seile challenge an bol na khat chu thi a hin ne pana ko na a thi ne do zan hi cycle som legit an ne to in trolley som langa an ne to in thi lumna ni ane do in tv hi segi ane do in thi khaw 500 metera saw anen chayen chuti lawa le na khat jong hi anen chayen hi hi chilen na ne chai na hen kumni asulunen kumni sunga hen le na khat anen chayen hi le thi ne na langa hen war record khat an hi in hi hi chipa hi Leiset chunga mi Kidang ta a hi na hi ama in thi za na ne jong le a oin anat pi pon damo na ve sit nan zo nei pon boina in zo nei pon a hin la ho hen ne tui ine yong lew I oyo na in e ho win iti hin na in nei pg win hi ahin la chepa hi tu ahin Leiset ne na tapon 1997 kumachon hi chi thi ne cha hin ngatan ahin nga kum iza zo homachon a leihin ko anabeitan anathita ne hi aban chi kilew hen number ko na pa hi same branch akitin loite ho Mihem khat chu ahung pin tha akum atam che ale te che jeng chu hen ahin la tunia I sei deu hi ahung pen tha te semel bu pai jeng hi ne her kha ubem namu kha ubem hi chilima hung ki mu pa hi amin hi sem ban se hen alim hi veleu chun te se nei sa deu hen kum som gum vel ho na hi sa deu hi tan ahin la ama hi 17 years bo ahin laizin a hi sem hi hitia ahung pin tha ahung umlon a je hi aneu la ya chen ama na khat an neyen hi che na chu progeria atioven hi che na ko na hitia hi chapang cha hi wanga te simel aput jing chu a hi in hi hitia newa pat te simel a hin put jing wanga hin aza chat pi pon le kha thiam ta kha jong ani hi in kum som la kum sigi a hi zo a hin ana thitan tu a hin Leiset nin a ta pon hi aban chi kilew hen number gi na pa hi Chandra Bahadur Dangki ekitian hijipa hi Nepal Gammi na omen Leiset chunga minim penin aki hein adung hi atelew fit khat le in chiku hi apha in hi hitia anim wal jing ji chun ama sanga nim an hol bewin ahin la ama sanga nim anamu zo ta lo je wa chun war record khat ni an hi ta na hi Bahadur hen ama chan aloi ding hi anan nei zo lo wanga hin na tongin ana kondo jin hi ti chun sumla pai jong hi ana kilo ji in hi aban chi kilew hen number segi na pa hi
em kalim akitin loite ho Leiset chunga Mihem khut aphang apa he asaw achom he kibang su ke hi zongle atam zo ai kibang te ding a hi en atam zo a hi inchigu mintisigi apha ding a hi nanga ichana pha em comment in season lang tuna sei deu pa he akhut pa asaw dan hen alit dan hen fit khat apha in hi chilima ki mu pa he amin hi kalim hen India mi a hen ata a hen akhut phang he veleu chun alen mong jengin hitia akhut phang ahung na hi ama hi anewa pat na khat an nei hi chinat na ko na akhut ni hitia he hung len jeng chu a hi in a hi chipa hi anewa pat hitia he anat na ko na akhut len che hi in kum get ahung thlina chun akhut asaw dan hen in chi som le in chi thum hi ana pha in ama ata asa agi dan hen keji som ni le keji khat na pha in keji som ni le keji khat na chu akhut te ni agi dan hi keji get ni an hi in hi hitia akhut le je hen ama school kai na ding hi ain ko ten amu zo ta po win hi aji cho teacher ho na sei naw chun ama school ahung kaya hele chapang dang ho in aki chaji uwi an ti je chun school ra kai thi ta pon hi ti chun inin amo jing ta na hi chapang pa kalimin zong akhut ale chu ano pha sa in ahin la im cha lo thei pon anule apa in zong anewa ko na surgery bol sa ading an ti hon che hin ahin la sumle pa an nei zo hon lo je chun ti hin kalim chu akhut chana put sa hon ne hi le India sunga doctor khat rata ki te pa hen ichi ahin mudo atan ahin mudo pha jana man zo alung sepe se jengin lung sit la ngai lut ki ko ma chun free en hi chi chu surgery bol peding he tin ahin bol pe ta na hi le hitia surgery a bol pi pha na chun akhut chama sanga sangin ahung neu tan hiti chun a dei ten ahung chat thei ta na hi aban chi ki lew hen number group na pa hi at work more dek akiti en loite ho hi chipa hi England gam sunga kon an hi en ama tabang hi Leiset na koi ma cha he an pon ama le hi hitabang Mihem hi an hi en ama ahung pe na pa chun atu hulang in zong amai hi ana umin hi hitia ani lang to amai hi aman zong athei da hle jengin aza chat pi hle jengin amai ata lang hi amial hi ahoi thowin ein la anu langa mai pa wang hi ki chat a jengin hi edwanin ana sei na jon zan ka i mu teng zong le e i mu sa thei ji po ye ke ka nui teng le ama akamen ke ka teng le ama anui je tien ana sei ji ne hi chule akim vela mi ho chun edward chu ga ve te ding ati wen hi ti chun a wedding en an che ji wen anung lang pa tu hu lang pa mi chu amu teng lew akicha ji wen hi ti chun ana da hla pai ji wen hi edward zong aza cha ji chun aman zong doctor ho ko ma hen anung lang pa mai hi atla jing ding su mang jing ding tien ana sejin na hin la doctor ho chu ana nom po win hi aji chu hichlang chu su manga hele edward chu thi jing ding chu a hi in hi hiti hi phan chun edward zong aza acha ba se jingin kum som ni la kum thum a hi a chun acham chamin ana ki khaili tan a ki that ta na hi aban chi ki lew hen number nga na pa hi clive wearing akitin loite ho hichpa hi 1985 kumachon virus khan hi ana langtan hichi virus chu ama sung hin ana lur kha in hichi virus chun a hlu ana tong kha in a hele hichi to kha zawa kon chun ama hin thil agel sau thei ta pon hitia hi Leiset chunga thil hai bai pen chu ama hi ana hi tan thil khat a he zong le second segi zo teng le ana mang ki ji tan a he ki ji ta pon hi hichi pa sunga virus aluna adam mo zawa kon chun ain ko ten zong a kho pi zong lew a pe na chon a sei ho cho a hai mil jing jin chuti lawa jing ka bu ne zong chu ane zo ten le pi me ki ho nam ti zong chu a hai pai jing jin hitia anat zo wa hin alungela a jing a hai mil thelo chu hele a neu lai he hin a hin la amin ki san zong hi a hai mil tan a jinu ki san zong hi a hai mil ta na hi chom khat aga po do zong le a hung hlun teng jele azinu chu koi ham ti zong a heji tapon nunga tha ki mu bang hen ana gel ji en hi aban chi ki lew hen ali na hen hasna musalmani kitien hichunu hi kum som le kum ni be bo aina laijen ama ta bang hi Leiset chunga koi macha an khanai po na hi ama chunga thil Kidang an chu hi le ama hi aka teng le hen ami hli apot ji pon tuin along ji pon ice bang glass bang ho hen ahung po do tho ji na hi
hitia wanga hen ama jong school ana che jeng jin a hele aloi a goal a teacher zo sin jong a hin hegam tawin hi chi pha chun anu apa in jong doctor ho hi a vet sa on ta na hele doctor ho jong chun a hin ve tawin hiti chun a hin zen tawin a hi loite ho hi chinu chunga hitabang thil su o hi na ta sanuwem mi tam ta pin ata san lozi chun ama hon jong video masangin record na bolwin hiti chun mi pi mu ding hin ana bolwin hi aban chikil lew hen number thum na pa hi dipak zangra kitin loite ho zanteng ki wa ding current line hin leise na thisan nei zo se mihim zo se hi ama theding hi ta sano men ama thelo jong hi ka la khat khat ni te ding hi en tunia se deu dipak kitpa jong hi India mi hi en hi chipa hi current hin anaman po na hi ama jong current amat lozi chun hiti hin try na bolin a hile ata sa hin current an che en a hin la I macha anatipo na hi aban chikil lew hen number ni na pa hi pehla jani ekitien loite ho ei ho hen jingka ni thlain an in evin abang bangin sun teng jong la an aneki novin tuni hla yan ne imene ochu kidang hen lang hile isei theideu I het diu hen ain la tunia isei diu te se pu hi dong lew chen ama hin seiding a het loading a hi ama hi akum hi kum som se gi lang he tan a hin la tuni chana hi an ne lawa hi tia hi hung hing chu a hi en hi a an ne lo keu hilovin tuni chan hin tui jong adon pon hiti chen doctor ho jong alung odong ovin check a bol win a hin la a hedo po win a hi nui zat a na khat chu hitia an jong ne lo tui jong adon lo ji chen tuni chan hin jun jong a thapon e jong a thapon a hi aban chikil lew hen number 1 na hi Alexandra saying akitien hichinu hi Philippine gam sunga ko na hi en alim hi velew chen acha pang thle jengin akum hi kum som le kum get lang a he tan a hin la alim hi kum get kum ko ho mel apu en ama hi anat na khana ko na hi tia hi alim hi han thelo chapang jing jing chu an hi in hi hiti hi je chen apo do le na ho a mi amus o se chen akum chu ana dong jing win hi aji chu alim hi vena le chapang cha hi en ata sa I vena hele api thing hle ajeng ta na hi loite ho tuni ni kho mihim kidang I sei naw hi chan hena ke chai tan thusima zona chan hin ngai la hin vezo sin pon chaw chungin ki pa thu khain sein video tha hung ki taka sin ananga jingoi te